Koşboy kalsa ballası, kapa bir bolu tatası. Okşoşturup sömeyin karbalastay tapası. Halli halli, halli halli, halli halli, halli halli, karbalastay tapası. İçimdiyle gayra carsam mı, balam dele salıp alsam mı, okşoşturup özüme kayradan törüp alsam mı. Halli halli, halli halli, atasının balası. Menen yeringdin töröçünüm bütkönde, ayın menen gününgdin bir özünüm bütkönde, andıqadın qara jel tikinin tütkönde, yanırayğan qapçıqa yarkımılan bütkönde, qıymıldasan qara jaratandın görüp dünya. Oşunda jel tikinen qanan tütkönde yuq, kayrangın jurtunun üzülgönü dulagan, çaksılganın dinagan, kulağı tap kuş kılgan, kulağına giyip sürt kılgan, teli kuş tap kuş kılgan, tetiye giyip sürt kılgan, aks gelgen bir çora, aks gelgen çorağa, at bıktısı mingizgen, tonsuz gelgen bir çora, tonsuz gelgen çorağın tonluktısın giygizgen. Hay gölmanaz batırın aylanayın, kanayıp can kucurtun bağrına. Hindi bayay kaldıgın gana bilgis gelu. Kalçalar. Anlatın Barış Bey
kanınday kan koysun ata ene sağınday. Bala üçün ata ene barlı nersege dayar болады екен, бала деген бұл жашауда аяр болады екен. 1 жылды көздеп дан өстірсің, 10 жылды көздеп тал өстірсің, 100 жылды көздеп бал өстіреді екенсің. Андықтан 100 жылдық ұлы мақсат менен мына азыр біздің сүйінші айтқан жарчы алағыз айтмақчы, чуақ атауыз бір небірелі болып, атын айкөл қойышып, бүгін үй біле толқындап тұрған малы, дүргіледі қол шап қойсаң ора шолтайды ашық деп жариялаймыз. Бешіке бөлініп, ата-енеге жөлініп, андамесе астыңыздарға айкөл келет туғандар, екі ағасы биіктіке, биік-биік өңіріп, биік-биік көтеріп. Умай енеңіздің жақшы тілегі менен, астыңыздарға айкөл келе жата, тосалалы. Бүгінгі бешік тойдың иесі айкөл үшін қол шалы. Beşike cat öpüm aldı balapan apaların ayasa Süyüncü, düğünüge adam geldi. Süyüncü, Tengrim adam verdi. Süyüncü, çuva neverelim oldu. O kalayı, süyüncü. Beşike kamçı koydum. Oğlumdun zoğlası büyük olsun. Kamçısı bekem, eli yurtun korğan, perem olsun. Eli yurtunun жақшылығына жараған, erem olsun. Beşike жеңі жүгі салдым. Oğlumdu жетінен бері қыдырдей, қыдыр атасының арбағы қолдасын. Çubak çoğ atasının arbağı koldasun. O Tengrim oğluma ömür bersen kenem ber. O ağlayın oğlum, ömürüm uzun bolsun. Başından bakıp ketmesin, aldına kırsık jetmesin. Alas, arbaleden kalas. Alas, arbaleden kalas. Kıvanış, alqadın altın bolsun. Astanan jarkın bolsun. Kerege oğlum gemibey, alamga barkın bolsun. Kunduz, başından vakit ketmesin, aldına kırsık jetmesin. Koynumda şimdi bal oynasın, kuruğunda mübe göktesin. Alas, arbaleden kalas. Alas, arbaleden kalas. Bastırma kalayıkçım. Manastır da aytmak, jasmak, baldarın öpsün, bardığın. El yurtka görsün, kelin oğlum inandı olup, baldarın sayılsın. O, min aytkan olsun. O jaratkan Tengrim, uşul jürpöme, jarkıragan gündün nurun ber, enenin meyirinin ber, naristenin gülküsün ber, soğunun tunuğun ber, bulbuldun ünün ber, güldün bürün ber, erdim biregim ber, erdim tiregim ber,
Osmandın batasın ver, Jol borstun jürögün ver, Toğunu biyiktiginde biyik rızkı ver. Aylanayın oğlum, üyüne dayımı rızkı tolsun, Tolsa çaypalmasın, çaypalsa tövülmesin, Tövülse çıkaçan böksörmesin. Amin. Kılımda kalgan çaçıla, bu tarıktan kalgan çaçıla, Tağaylı bala olsun dep tüzdü köçeyin çaçıra, Abadan kalgan çaçıla, atadan kalgan çaçıla, Baktılı bala olsun dep asman köçeyin çaçıra dep, Bugünkü oğlumdun jakşılık toyunu çaçılasın çaçıp koyayım, Bugünkü jakşılık uşul oturgan barınızlarga jumuştuğum olsun. Kırısı oşut, bakın çıkışat deydi. Her bir atene şunday balasına toy versin. Ulaşımda çoğundaydı, ağlamakın aytkanday aldığa gelgen jentekti kалтырбастан жеш керек түгөтүп салып барысын. О кубаныч дагы барбы деш керек. Ошондо той сонун болду деп аркадан жакшы кеп келет. Андыктан келиңиздер, ар бир ата-эне балалуу болсун, балдарына той берсин деген үмүт менен ушул кичинекей жентек табактардан ооз тийиңиздер. Ушул өткөндөрүмдүн Кыргызстанга кылган эмгегин эли баалап, элибиз өткүндө өсүбүз. Ушу неберем Айкөл бактылуу балдардан болсун, ата-энеси менен бирге болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ошол кубанычтын ата-бабалары, биздин ата-бабаларыбыз, тууган уруктарыбыз, биздин ата-бабаларыбыз Кыргызга алып көтөргүс эмгек кылган. Кыргыздын бир төс көрүнгөн эти жези баккан тайкелер болсун. Рахмат. Bali kettin alayın, balbayğana buttun qaracı, atasından opuksuz, salasına salasın, halli halli, halli halli, babasının balası. Сүйүнчүү достор, дагы бир жакшы сүйүнүчтүү кабар бар, айтып коюуга уруксат беришти. Мен айтайын, сиздер болсо колдоп коесуздар деп ойлойм. Дүйнөлүк музыка чебери, кыргыз эл артисти Саламат Садыков эжекебиз учурда эл аралык түрк тилдүү маданият Түрксой уюмунун атайы чакыруусу менен Түркиянын Büyük şehir же болбосо чоң шаар атайы мэриясы тарабынан эл аралык деңгээлдеги музыкага кошкон салымы үчүн чоң сыйлыкка Кыргызстандын атынан татып, мына ошол сыйлыкты бүгүн эрте менен алды. Кол чаап коюңуздар, Ушул жерде туруп ак батасын берем деп абдан камдан аткан, бирок албетте улуттун, кыргыздын кызы болгон соң уулу, күйөө баласы, кызы түшүндү, бир туугандары түшүндү, кыргыз эли түшүндү. Калган тилектерден буйруса да уабыз. Сиңди менен кызым Кундуз менен Кубанычтын уулунун тойуна арналган бешик той болот. Мына ушундай бешик тойго келген сиздерге рахмат. Бешик болуп бек болсун балам, кызым. Ушул Айкөл балабыздын келечеги кең болуп, Денсаулык кайын дайыма ушул жаш жайын сер.
Кешіңіздер менен, арзақты урматтуу конокторлор, биз дагы ушу Кубаныч менен Кундуздун жашынакай тоюнда күбө болуп атканга абдан кубанычтабыз. Эң башкысы ушу кичинекей чипөбүз тилеги тегиз, ден соолугу үчүн өмүр узун, ыймандуу балдардан болсун. Анан мен сиздерге бакыт каалайм. Ал эми бакыт бул сиз жана биз дейт. Албетте өйдөр адамдар эми биз эми тойлордо гана ушинтип азыр бийлигинде дагы бир көрсөтүп коебуз деген жакшы ниетте турабыз эми. Чынбы, жалганбы, сүйүүбү, арманбы, табышмак жүрөгүм таш болуп калганбы, дарынган жүрөгүм сүйө албай калганбы, жалганбы, жалганбы, сүйүүбү, арман.
Уважаемые гости, считать, надеюсь, все, да, умеете? Так, наш Дерек тоже умеет считать. Только до 10. Вот пример. Дерек, 2 плюс 2. Пожалуйста. Пожалуйста, чтобы не было такого, что это научно, детки, можете задачки задавать только до 10. 6 плюс 4. Дерек, садись. 6 плюс 4. Подумай. Дерек, не волнуйся. 6 плюс 4. Пожалуйста. Кто еще? Можно на минус. Давай. 6 минус 4. Дерек, теперь 6 не плющит. 6 минус 4. Пожалуйста. Ну давайте, взрослые могут на деление, но чтобы окончательное число не превышало 10. 7 плюс... Дерек, садись. 7 плюс 2. Подумай, 7 плюс 2. Пожалуйста. Чоң Атасырандағы мықты қырғызды дүңгіреткен ошо қырғыздың мықты адамдарынан болсын деп ниет кылалы, тілек кылалы. Bunun üstünde talastırdım Atakta kendimde damak nuru Bilinmez bir sırcadır kaleminde Ellerin dağları sana durum Adaşı para tuğlar oradan akıl Takçı Gül oturganski, gülüsün ayabay, sevindik bakanski, gelindir gezgin, çelam bulganski, kaynene kaynata cırgaganski, gelindir gezgin, gül oturganski, gülüsün ayabay, sevindik bakanski. Келіңіздер, ағаны көріп инесет, ағасы мықты болған соң мықты болбай кимесет дейді. Қуаныш Мырзаның арқасындағы таянар тоо ишенер белі, инisi талайға көңіл бөліп, 5 бармақтан қолы боштар қол чап қойлы, талай сапайып сөйлесін.
Assalamu alaikum, hurmatly konoktор. Кубаныч байке, Кундуз сеңе тойуңуздар кут болдун. Бешик оңуңуздар бек болсун. Айкөлүңүздүн өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Kızlar gün çıksa kılayıp batat toy esinin andımese razışılık sözünü oğuzlar, gelingizler. Hurmatlı kadırlı meymanlar. Jaş bolsa da elden jurttan batalıp, jaş bolsa da ırçı mırza atalıp, atanın jolunu ulantıp, barınızlardan жүрөгүңүздөрдү кубантып, үй бүлө куруп, 3 баланын атасы болуп, бүгүн толкундап дасторкон жайып отурган Кубаныч мырзаны жубайы Кундуз айым менен чакыралы. Чоң рахмат, тамаңыздар таттуу болсун, урматтуу коноктор, урматтуу кудагылар, урматтуу тайкелер, бүр туугандар, коллегалар. Ушу алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушу биздин Айкөл уулубуздун бешик тоюна келип бергениңиздерге барыңызддарга башымды ийип миң мәртебе таазим этем. Ар дайым бар болуңуздар. Сиздердин үйүңүздөр дагы ушундай, үйүңүздөрдө дагы ушундай жакшылык тойлор болсун. Мынакей 3 жылдан ашып кетиптир. 3 жылдан бери той бере элек экенбиз. Ушул ресторанга келгенде өзүм ичимен бай ниет кылып койчу элем. Ушул ресторан эмнегеdir көңүлүмө жагат. Ушул жерде бир той берсем деп ниет кылчу элем. Мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Аллах Таалага миң мәртебе ыраазымын. Андан кийин ушул мага кичинекей наристелерди белек кылып аткан ушу келинчегиме рахмат айтам. Кундузга ар дайым ден соолук толуп алтыным бар бол биздин маңдайга. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан, күн сайын бул жашоодо адам болуу эң кыйын нерсе деп, анысыңар биз дагы кубаныч менен ушул адам болуу үчүн аракет кылып келебиз. Аталарыбыздын тарбиясын жана энелерибиздин ак сүтүн актаганга күн сайын аракет кылып, эмгек кылып, ушул балдарды тарбиялап келатабыз. Ушул балдарыбыз кыргызга төбөсү көрүнгөн эң тарбиялуу, чыган, кыргыз деген улутту бир гана Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө тааныткан мыктылардан болсо деп эне катары абдан тилек кылам. Буюрса ушул балдар кийин ошо сиздердин баталарыңызды берген айткан калуу тилектерди кийин видеодон көрүп, жакшы инсан болууга сөзсүз аракет кылат деген ойдомун. Ошон үчүн ушунчалык аракет кылдык. Жашынакай той кылып, дасторкон жайганга. Ошол ар дайым тойлордо гана көрүшөлү, сиздердин үйүңүздө дагы той болсун. Келечеги кенен болсун, рызкысы менен болсун, ар дайым ата энеси менен болсун. Ата энеси багына аман болсун. Жашоосунда жакшы бир заман болсун. Таштаганы ар дайым шарк кадам болсун. Башкасын билбейбиз, ыймандуу бир адам болсун. Таштаганы жакшы бир арыш болсун. Жасаган ар бир жумушу нагыз болсун. Ылайым атанын уулу аталып, чоң ата атасынын атын чыгарып, жүрөгүндө толо намыс болсун. Бешик болсун, бек болсун. Ийгилиги көп болсун. Сиздер берген батаңыздар ошол уулубузга эп болсун. Баягы чубактын небереси деп атпай журтка кеп болсун. Эч жери оорубай, эч бир оору тоорубай, мойтолоңдоп, ойноп, жүгүрүп, ошол балабыздын тушоо тоюнда да, сүннөт тоюнда дагы жолуга турган күндү улуу жараткан бизге насип кылсын. Амин. Аллаху акбар.